uma ngibuka le ndaba enje namaNazaretha ngikhumbula amazwi abathi ashiwo ubaba elanga lamalanga lathi ngoke ngibone sengokhela umlilo ngoke ngibone ucishwa ubani akekho umuntu ongacisha lento uthi baba umebhaphathisa inkosi yalakithi eMaqadini maNazaretha amahle namhlanje sengimtholile ke umfowethu walapha eNazaretha ayibonge inkosi sephakama akekho ongalwazi usizo lenkosi yamaqadi ihluphekela lobu buNazaretha busasimeme namanje ngamazwi kababa ilanga lamalanga ayibonge inkosi sephakama bantwana benkosi isikhathi esingekho ngomthetho ngaba kufunda umthandazo nathethelwa nayo bopha lemthwalo lapho linoyibopha khona ngoba indlela yakusasa iyesinda kodwa seyihamba ngoba zamaNazaretha